kusoma umuhanda gw'omusaraba semera kwijuka ngo tuyo munsi muno Kristo ko kuyahimbira misalaba naitu tukwate misalaba yeitu tugimbe na Kristo. Abanyabutegetsi nabo bayagita mu kutambuza omusharaba kandi bashaba okubaho obusinge omu bururu burukwija. Nayegita akutambuza omusaraba kandi ndokongera kusaba ruhanga kugira ngo atwase kuko road map esohwire abakaruka primary zikore kagizo mukama twase byona aganda muri sinjiro enkumi z'abantu omurugaga bajaguze cyoro cyo muhanda g'omusharaba bashabwa kukozesa omugisha gwo kufa no kuzoka kwa Kristo uko murundi ogu okuhindura hamtwarize yabo. Narsho mukurasi wa Kristo we nahari mugambira ebintu bibiri cyo kumaza shabi ebine byagambirwa Kristo byo bwandu turugarwa cyo kumaza shabi yona nagira ati numurebe cyo nabakora okutufera ha musharaba ajya ati ngo mjene cyo mwakora echa kabiri nagamba tuwe narukwenda kunkurata iyo je ayokora musharaba gwe ankurate okwe yoje no kwerukamo okerugamo okeyihamisho kagata aha Kristo yokora musharaba gwawe rero kurate Kristo Kristo gambe kiri n'ekintu cyangwa magarago mu Kristo yokora musharaba tuno busasi bwinje nkaba Kristo nashaba kurata Kristo okurata Kristo bansa no kushemerwa amagarago obusasi n'ubwija konka bukwatanise na no kwa Kristo neno humurizena nabandi humurizwa musharaba Kristo kufera musharaba kwa kuri ekintu cyo kwemuka echo abo hemchurwa bakakwanika musharaba aha kasozi abakurobona bakakusheka bakakucwera amabare bakakucwera amachwante konka Kristo musharaba yakwinduramo ekwato cyo businguzi ahari sinjiro umuziyona mureke izobere turukuze kandi abakwasa kwa batatambura musharaba nanga batagenda amahanda go musharaba tuzomumaramizo gitu tushabe kugira ngo tufena ebi bya Yesu Kristo ebi yafira habwitu ebi yatferira habwitu tuzoke nawe musharabo Yesu yatferira musharaba akabonabona ahabwitu wewe gutwegesa ngo mitima yitu tegarikemo gacho ka Philip Murangira, Daniel Bingana na Ruth Nwamanya. Abariso muri Kabarore basimo umuringo gwo kwemesa amezge numi omukutungura omutindo gwente zabo. Emmanuel Mwesige orukurga omurinya bubare Chiko Town Council mu district ya Kabarore no mwe habarisa abarukosa artificial insemination okutroka ente nunji ezamate. Elias Rutugusa haine birukukiraho. Emmanuel Mwesige numurisa wente z'amatoko rwo muri Nyabare omuri Chiko Town Council omuri district ya Kabarore nagira ngo ko artificial insemination cyumuhwerire munonga okutunga ente nunzi z'amate mufamu yange nyonko subsito AI nukwe ko subsito takoseze nimi kandi bukwa nuko subsito takoseze nimi no tunga ente zurungi ezamata estaina burwaire dene nzikuhana amata amarungi amaingi nente nyingi no sanga oyine ukeheza no mwijura ine gwe nimi dene nimi tusokwe kusisenyana zawo zikuwa zikyalinto iyo niyo no chwamu kuroro ekuzira kurungi no ogisavinga obusito no itaga kutebeka sente zawe ukabanza wamanyangu ente ya ukora yende kwema no nda kujemesa na kukolesa mizi ninga sobusito aho rukwetaga kujirebuza ukamanya yabetejire ningashi yabe rya hiti yarukwende nimi ukajimanya abo kuba obusito ninga mezi itwent ku following amunongo bwire kushanga ngo ente yayinda kwema wamanyane yangu amanyangu ya shabari ya enemy then wabasa kumanya somo hakisa wawe akiza akafutera amamizo mbwire breed no selecting gota aba AI bayina obusito obwabo obakuba bayina hakatology zabo okwenda nogenda norora mwente nkokwe kuberi yataina burwaire kandi ente ina amata ente ine kiemero kurungi niyo no komomo no teka no serving ente ya nashobora ngo ente kwe kutandika kore ko manyiso bwo kwenda kwema nagambira umukogo ajemesa mizgenmi agente yarukwenda no kubota ina nimi
hati ento kumara kutega norora nejumera netandika kutemba ngenzayo nazo nzigitemba hati iki nchikoleka ngwentegete dene noyeta AI na technician nejana gisavinga baitu tichikwetage twalo bwire bwingi wakuja kugisavinga wabo gibaina kanyenchakara utamlinda ngo ijateke munyenki akuba mbagamba nkitwara 24 hours korora yentegi yargamuhita aha famu ye ya California Fresh Dairy Farm ente nazemesa haho hwamezi abiri zaheza kuzara kandi nyena kweruheza kuzarwa na Rebeka ngo yayongo muhondo ombwire buce immediately we kumara kuzara inyana ubwe kubecyaza inyana yayege inagikwato kagihuha mu matwe ukagihuha mu kanwa then ukajikamera na amata go muhondo yakaganyo no kwa nyane gesobole kutunga amana no kuyimuka hasi no kukora cyo bokubo no yito ko bucket feeding wokubota kora bucket feeding no gikwatira mpora no gimucyanka abakuzonkesa enyina nicyo kintu kikuru munonga mu field yiturumu abo kubana iyo future ya farm kandi na wano ndakongera amate no bano expecting kubana garwo muri yeje nyine yiza kuzarwa ninga se yiwazaza kurwo mu busto so ntugireberera munonga with care kugira ngo yeza kureba sector ze tukuteka ninga se tuku expecting kwere kweza kuzarwa tu enyene zitu tukuzonkesa tukuzireka nguzonkenye nazo ntuziyaho tutandika kuzigabira amate ninga shomuhondo umushaha yo kubanza eshahi ibiri zo kubanza nyina yaheza kuzarwa ntumaking sure ngo twagihereza umuhondo guru kumara at least leta nkishatu yabehereze kuzarwa then tumaking sure ngo nyine ejo twagiteka ahantu harukutagata harukutagata arho kibunda arho shedi arho ebinyansi arho ebinyansi byomere kandi tumaking sure ngo umwanya ogwe guri clean oina girinda hayi nabwe kubaneja kuzaro kaba hayi hati nyongiza nyina nkaka maternity kange wodhal no zaraha ya no girinda kurunge no giba hayi in case yala mokuzara ndi ya gumiriro na ino giyamba no jwa gloves no giyamba urundi bokora takusobora kwezaza yong no yeta doctor na kuyamba nashobora ngo habwo kosa AI obwa hata inente nunji kandi burizoba nakamartigana zamate omunte munana zonga enteruko z'amate ne kamarta 27 nyokosa AI mbayini kimunye yongiza amata nente zange nzoka kurunga muna bokosa AI akwano bano no kuma mwente yao yorukwenda kandi ente nebina amata nente ni mukabwangu ya AI ne kurabwangu ejusire ne kwa na amata ne kyorukwenda na sente nzeyongero bakwamba gurente yao ya AI ne koromunte zona kazi bente zitwe za loko icyo kubanza nikibanza kirigira farmers preference farmer we nayenda ki icyarukura nayenda kwari kuba nayenda kuzomu kuri sente z'amate hati twinamizi ninga sobusto obwente z'amate kandi yaba nayendeze nyama na nagwa mizi tugini so fame cyaro kuba nayenda cyo kitoro kumukora ekitongole kya Ulasi chehireyo okutungura omutindo gw'ebyo buriso mu Uganda okurabira omukuhereza abarisembe bonungi yente zichokire kandi zirukamwe amate mingi hamwe na nezenyama ahabwa TV West and area Saratugusa Webere Elias Rutugusa. President Yoweri Museveni ahawira abanyamakuru kukozesa emikutu yabo okwinegeza programs za government ya parish development model n'entunguka omwihanga. President Museveni hona ashabira abanyamakuru nabo okwinegeza obumwe bwa Africa. Bagerekeddwa sente. President Museveni ahireyo kwaburuku obwabire nabwa n'abanyamakuru ku rwo mucyange cya Greta Mubende Greta Mubende State Lodge. Museveni esabite jaje maziro mucyange ci omuhuriye yo kushije ngora ya parish development model na no kubunze njiri yo kurwana sobworo mu Uganda. Kulwaki abantu bimwalonda tebafayo alonda LC3 owamu esebu akola ki kubanga twalete sente zo kuyamba abanaku be bali abamulonda kati kijje kitya ntababe basala ku bantu be bakikirira sente nabo nasiriko obusirisi nalinda Museveni avude Kampala
nakasozi aliyene bali kwekuba bebogera ku kigambo ekyo totolaba nti mulina waliwo obunafawo omurutaya yoru hona President Museveni ayigwireho enguuto ezayombekirwe omu kyanga eki ahansi ya programu ya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development OSMID hona ayigwireho n'akatare k'omurembe nokwo kushaba abatuura okubikozesa gye tuyinza okujja wano mu Bende okutongoza programu zino ebbiri ey'enguudo z'omu tawuni n'akatale ebino bikulu kubanga enguudo kati nyonjo ekibuga kinyirira kigenda okusikiriza aba bizinesi okujja wano okukolerawo. President Museveni hona akozireho oruteerane rw'abantu boona kandi yabugana abebembezi b'omu kyanga eki aho ashabira abantu okwejumbira omu bintu ebirikubareetera entaasya. Bulijjo ndude mbagamba nti ebyokukola bingi naye nabawabula nga Vice President wabadde abagamba mu Luzungu nga Bayibuli bwetugamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebirala byongerwako. Kati okuwabula okwo nakujja mu Bayibuli nenkubanjulira nembagamba nti ebyenkulaakulana musooke munoonye enyingiza y'amaka ebirala byonna bigenda kwongerwako. Naye ssebo mukadde waffe President njagala kusooka kujjayo kantu kano akatukwatako ennyo akatusanyusa ebbanga sidde ne ssebo bwe wajja mu kitundu kyaffe kino n'olwanirira abantu mu bitundu bino abaali bagobwa ku ttaka. Nze ng'omusumba omukulu nasanyuka nnyo era n'abantu basanyuka nnyo. Omurutaya yoru President Museveni abirashendekerezibwa abebembezi batari bamwe na bamwe abamusiimira ahabw'ehurire y'okwiha abanyayuganda omu bworo. The sacred responsibility of securing Uganda's future is not a gamble. Mr. President, you have been tried and you have been tested, and under your leadership, Uganda has made giant steps in restoring political stability and security for all persons and their property. Ehuriro y'okurambura abanyayuganda na n'okushwijima enkola ya PDM President Museveni akagitandika omu kwezi kwa 12 omwaka oguhwire 2024 kandi yahereze kwetooroora ebyanga bitari bimwe na bimwe mu ihanga omuri ekyanga kya Ankole, Kigezi, Bunyoro hamwe na n'ebindi. Amakuru agagasha kwa Sengendo Abdulkarim. Omuganda makuru abatuura b'omu kyalo kya Kisita omugomboro ya Bugambe omu district ya Kikube bagwirirwa kagwe obw'omutuura mutaahi waabo kandi omutezi w'ebishushani ahitirwa omu rutaro orw'itaka. Sengenda Abdulkarim aine amakuru aga. Oitsirwe yamanywa nka Augustine Turyamureba ow'emyaka 50 obiire ari omutezi w'ebishushani omu kyalo kya Kisita omugomboro ya Bugambe omu district ya Kikube. Nikigamba ngu oitsirwe abantu ababiire bari omu itaka ry'omurumuna James Ngabirano eri omukurwanirwa abaana ba Evaristo Kanaburenge ababaishiki. Obamazege bamuteire ibo bamulekege bamanyire n'okufuafuire abo bagenze geni bagamba ekirungi naita twisiremu omu adito arobraza wango ni watu weseriga abo ine dadali kuime no twamutwara mu ndwara bandega kliniki yomwaitu ko mukyalo bagiseseraga muno ekingo ine yona n'ebintu byaho byona babyoki kinsalize muno ko mwana nsenganto akura baitu ebicoke bitokwikala mu bizibu muno tongere kwerinda nk'abantu bensi. Anderson aringanyira ori omutabani w'omugenzi
nagamba ngo emotoka 3 ezibire zirimo abantu bari kurenga muri 10 beine mihoro n'amacumu zigenzero mu itaka ryangabirano nabo ngo kubejemera ko babuze cyabareta aho rutaro rurigire ati mukurwanagana anko wango bamutemera kisoha mutu yayiruka yafune pikipiki ni kwa koleke agenda mu irwara yejanjabi ati den no go to get sigezi nawe yatayisukaho yayiruka yagenda sizika mazi usomye kurayira kuva mbayiza atandikiye kwa bakwezi December 2024 cyo kikuwakana hato busomiti bukagenzeremo ubone bafaki nkaka katugamba turarora ira utandikiye kurora ni bagamba itaka dadi wangaliro umutali suppose kuri bamukandi senkonye uyali muhayire kuhanko omwana itaka eryo kabali yise yali mu myaka 3 nabuze ali muhayire tukafunaga complain yona habyapa bya president yasindikire baje batwereze mu kiafya nibe byayimukize bahule tufunire kiapa bayimikiyenta asonga zabu zino kikugambibwa ngo abantu bana ba claiming itaka bamazire emyaka 31 bataroho hati bakugamba ngo itaka likabali ise wabo baitu bakire Kampala bamaze emyaka 31 so bagenza LC2 bagambe itaka lili lyabasajja bano lyabasajja bana abana atali yabaisiki deno bagenze mu Justice Center bagamba lili lyabasajja then in RDS nikuya guiding abo kuba abaisika kandi bahakana omusajja okutunga ikyapa mu project ya Slack then RDS nawe ya guiding kandi asubakana mutiramusitara Nchigamba ngo polisi yamazire kwata abantu bashatu abari kutekatekwaho kuba babire bari mu taroru nubwo etayenda kugamba nitwe amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto webare kureba amakuru agacenshire reka tumereho tugaruka nagande Umuzeire ukayenzira umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzira umwana wawe agira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana baryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harima ya Nanziga Masaka Road tuterera hanamba zesimu 0 hashatu ni 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju ni 5 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school na hatutokikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abanze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandisha bwo mwaka gwa 2025 kuri yonu kugenda misho ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize shonda zona nangu nebisere byishomero nibasibwa buri yomwe okwenda kumanya burukiraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju ina mukaga 9 ni 3 mushanju na 8 9 nemwe Aliana Junior School a great start Musiko abadomu lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini katindi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu
Mbara Community Institute erukushangwa hife ya Bank of Uganda opposite Skylight Hotel Mbara. Omu Kiswahili Cell nibamanyisa abeja bahereze P7 senior ya kanana senior ya mukaga kubi nemyanya yo kushoma habwa diploma na certificate omu mashomaga omu technical building plumbing electrical installation motor vehicle driving and mechanics saloon tailoring and fashion design hotel management and tourism omu business accounting and finance business administration secretarial studies public administration social work journalism na computer science education nursery teaching hamwe na primary teachers education hamwe na gand minji okwehandikisa kwatandikire nibabuzwe buzo ebya UBTEB DIT na Makerere University ebirukukiraho tushanje ha institute mu Kiswahili Cell Mbara City ningatera not mushanje mukaga na munani kinana na mwenda abiri nibiri. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunch. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya olususulu nnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Welcome home to entertainment. To Wi-Fi everywhere. To high-speed internet. To security. To first-class support. To convenience. Welcome home to MTN Wakanet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/Wakanet. Welcome home. Together, we are unstoppable. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Nze nebaza nnyo Red Cross yetuyigiriza mu biseera bino. Okusinziira ndi etuyigiriza waliwo bannaffe abavuga obubi ku makubo okwo ku nguudo ezo biki naye tulaba Red Cross bwe yatuyigiriza okusoma ne tusoma kiki first aid kyeki tuyambyeko okusinziira nga bwe kiri kubanga njebaza nnyo. Prudential. Let's live life together. Tuli nawe. Kuruka gahumbro omuganda makuru bwanyuma y'amezi abiri
Mtsasireho omwezi wa RDC wa district ya Mtoma atahira omunshonga ezokuronda echapa echamataka gabatura bebyanga mukaga ebyomuruka hogwa igambiro Katenga omuri Mtoma kandi barjireyo bachibakwasa echapa echi kikaba kitwire kiburizamisho barukutura mutahi wabo John Kabyesiza kubanuwe achine. Echapa cy'amataka g'abatura kikwasibwe omwezi wa RDC wa Mtoma kandi kibakwasiza hambuga z'omuruka ogwa igambiro mu Katenga kandi yashaba buryomwe okwetongora kwe haro rwanju abanyigambiro mukanyeta omwibi w'echapa no mwibi w'itaka konka kwecyabire kiri nko kumuteka konka mwene cyo mugisha mu nje cyapa nkikizire ninga nahirirwe nakihireyo mbwenu nimbashaba ngo tutureje kandi ecapa cyaitu kikirya kumwe mutine sente zo kuzombanka mukabika mu cyapa cyanyu ukachika zo mu mikono y'abantu nyenchaka kikabura mutatuganze abantu bagira ngo cyapa bakashtunga kuruga hari muko mugabe omyaka yera owabira baguriza mutaka gabo agari mu cyapa echo bija batamu John Kabyesiza bwesije bacu mubisya kije cyamirwe nso mu ngarozi mwene rizo batagesta cyawa I want to thank you Mr. RDC abumuru mugokozere na munongo mbantu bigambira mu mutero mworiza amana mazima namwe minyo tinguza kukibaha icyo cyapa niza kucowe gomborera kandi nawe niza kumpa weekend abete muronde sente amugende nawe ombanka akiteye ku banka mwene bankwase cyapa iki nanyi mutije mukakinyibaho kandi kagaruka amatakaga nigengana higa 592 gwena gari mu cyapa cyamwe ahe byanga mukaga ebiri mu kagongo Nyakaziba Rukondo Nyabare Nyabwina yo kubanza ne ya kabiri omuruka gwa igambiro Katenga mu district ya Mtoma omugandi abose ne batendeke bya patriotism ayishimira ya government ya ndetse secondary school behanangirizi bo kubuta mu nkora. We are sharing this pass out with Omoro, with the school in Omoro district, another school in Hoima, and there are very many which are going around. Abana aba tubatendekire ebintu bingi ombwire buke konka cyakwata omukoro w'izoba ye parade eyibatwereka kurungi munonga konka tubegise lessons za patriotism studies zimwe na zimwe. Patriotism is about the love for one's country, love oneself. Tubegese ekwatrine ayihanga ryabo, history y'ihanga ryabo, okundi y'ihanga ryabo, kunda community zeze bakurugamu no kwekunda rero kibabase kugira ngo kubarashome nese yababaherire mshomo yabo babase kubabo mugasho ebine bindi bugambirwa ha mukoro go kubahamya omuhezi wa RDC abwarubirizi abiri kumujanye mukuru ayihanangirize minyeto ukoreka kwejumbiro mu bitokoza bongo kutokoza bongo itenka RDC office mtuchumerera n'ikintu kitashyikire kimekwa kirwanza nikiyamba iwo mwana wanyesho kuza kutura mu Uganda yancyakare obe no manya otugande cyo kindagizemo ninza kugitwaza anti nanga gitwaze nti so ico inchikutiyamba kitwe eminyeto sofa wentu manya mu Uganda yitu ejewa ombuteka nanga tero mbuteka abatendekirwe bahamebwa kandi bahibwa certificates Gashaka Benu Mhaozi na Onesimus Ndianabo. Omuganda makuru abantu bashabura okutandika omusinjo gwo kwetungura okukira okurinda okushabiriza muri mbara okushaba okukozirwe meya wa Buchiro Town Council Tom Karuhanga aha mukoro gwo kwiguraho irundaniro ry'amate omu kicweka eki ekiri kumanywa nka Milk Collection Center erya Buchiro Town Council Dairy Farmers Association kandi yatandikirweho group y'eminyeto okwetungura. Dareji tongazibwe ne Mayonka Buchiro
Town Council Dairy Farmers Association ikatandukwa emyeto bari kutunga amagoba g'14 ku nkopo hati na bakaba memba 78 kandi n'amagoba gakeyongera obwahati gari ha mutwaro ekiba kugira ngo ekigenderwa cyabo kikashikirira ati yo netu yamba munonga kuko bushobirwe ubu ino mwana nada school fees nada kumurka period itakahwiri nozayo bakwaka senti nenga oyine cyo kwenda kora farm nenga oyine any other need of money you are assured of getting it from that dairy corporation. Ripple Effect ekwereza cash ne supporting through materials and equipments. So groups as to siringa still nazo tuheleza startup kits. Upon tuishana training materials like if it is a briquette group making tuishana briquette machines na all the materials required for making briquettes. Emnyetweji erukuherwa hitongore chempabwezi ekitara kya government ekya Ripple Effect barukorabira mu project yabe ya Youth Inclusive Dialogue Market System babasize kubatera hebyoma ebirumuzakura generator kandi abaganyirwa mu diareji na mnonga barisa nibasima bwo kwija kwayo itwe nkishomero nsimo munonga ababucuro Town Council Farmers Association erukutereza amate twaragana yo net supplying amate rizoba ishuno ryando opening twatandikira korana eji n'ababucuro Town Council Farmers Association supplying amate ntungera amate gito mbwire kandi tugatunga ko tugenda twageragera nsane nyuma ho ubutoyi wetu zomba bahinji ingashomba risa gure y'amate ushanga ngo rizoba kwereza kandi nyinshi karete bagina omugandi emyetero kurengo mu emitware 2 n'ekicweka niyo kuza kuganyurwa omuntu ekateka yo kushomesa hamwe no kuyamba abana babishye nabojo okuguza amate hamwe no kurisa etandikirwaho ikigombe cya Ripple Effect okora mu Ankole Private Sector Promotional Center bushenyi itwe ka Ripple Effect ekwatanise na Aprocel itwende minyeto yo no kumushitamiyaha mwena muzengahi omukora mube mwine kasente ashaheji no ngambe butaterere nabwo amashimererwa ayabwe bitemba aterera kandi nisima sister ase mazimo kuturanaho omyezi ebiri yonka okurwo kwa kabiri hamwe no kwa kashatu emyetero kurengo mu 10 yamazire kushomesebwa kandi katandikaho diary ziri kurengo muri 10 ahibahirwa byambi obwo bukoresa okutungura emishuburo yabo kubahereza freezer pan ine litazi kuza muri litazi 5 na vingai na 10 ahora cya person wangi yagamba ngumkabe no muguzamba temingi konke kizibuniki mukozese bigire kibyabayamba ahe babashanga hati ninga ito abashangire buri kubarondo mu makaganyi mwine kweyonjaye mukazankahi aharurengo rundi so ebe bintu mwena mbino uki ubushobozi so mwara chairman nabikozesa kubi mwine obugabe kumugira ngo ebe bintu twabikozesa kubi ebintu ebigabirwe harimo kandi z'amati 50 fridge 10 thermometer 10 lactometer 10 ebukopi 10 ethani 10 n'ebindi bingi byone bayirwa miliyoni 20 gashakwa na Good Fatima na Abraham Muganza mwebari habashacu bitu b'amakuru niko twabasa kwendera amakuru agacenshire hagomwe bazyogo wanagakusiona abantu babaza Charity na Sunday Brian nyenda kubendeza Easter enunji Mutarga TV West. Okumbireba ne kuchibwaho Chituzi Farm Company Limited. Tina Events. Tina Events Bashangwa Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17, okay?
kituze drink nibo bonka bine cyo kunywa ukakinywa ukabaje amashomero abakikuro abagurusi yes Easter twenda kubaretera echamani good ninyenda abantu twegesane abanyarwanda tuzo mu kintu cyaba imabagiro abakuza kwesimbo mbururu aroho kibakweta ngo emyaka 5 keraho abantu ngo mabona nabazirgaho MP entebe najirgaho chairman C5 najirgaho RCC na bakansa so noba otakwesimba na nogo muntu abiraro so mureke kujwanze nsonga wachitegereza nyawo speed nani za kwesimba RC5 nimba ntakwesimba na Aroni abaro nataro nyoni nyesimba hantebe tinkwesimba ha muntu so ebe bintu mu bukwati omuntu akwesimba RC5 ya bushenyi takwesimba na basajja baraba na yesimba RC5 na yesimba hantebe takwesimba abakabasajja baraba naza kubata. You understand? Munywano wanje wantunga naza kubataro. So Aron nabata so no buta kwesimba ha muntu. No yesimba hante ate no mujwanza. That's why omuntu naza kwesimba aikanatera omuntu abiraro. No mutere no mujumere. Really? No abako wetaro iwe gambe byo kuzakora oyesimbira hante. Yes. Nyaweni nisimbira bwa MP ninza kora ABC. Oria taroho oyesimbira hantebe. Mureke gambe byawe byo kuzakora abantu. You understand? Yes. Ebyo kuzakora bantu byo wagamba. Konka tokuza kurga ko. Nyawe na nkogu ezo nenshobe. Nkanyo womuntu ajya akumbere bakanda tahana ashomesa. Ncho kwenda kubamanyisa kubashomesa mije mwizisinjiro muri politics okuzitwaza iwe gamba leta manifesto ya kukareka kwebembezo omuntu abiraro obiraro expire ingire tamuye yaho hati niwe waza hati toba n'entebe yawe abantu abamwe tumwine ibigambo ko kubabura mutanka kudiscuss gaba don't discuss people. Yes, emyaka 5 yawo abantu bona bataha abantu bona bakoraki bataha hatentebe vacant. That's why na when agenda yihanditse bosya niwo yihanditse so mugenda mutanika koronda oburu nabwe cyicinte cyo nenda nkibagambere ngo mucege abesimbere muyihama gabantu abero barho omukanwa mwa ebigambo bya mwa mutabine murekito babyine tubigambe mahura zahantebe otobena ibigambo kubera kubure bas bino mango byakubura. You are not a good leader, okay? Yes. No kwenko bereo iwe no bereo Okumbireba yabane kukibwaho Kituze Farm Company Limited. Tina Events Get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. We all know that data doesn't come cheap, but don't worry, we've got you. With Showmax, you can save data by downloading your favorite shows and movies to watch offline when you're ready and relaxed.
or simply just choose from any of our quality settings suitable for you. Enjoy the freedom of streaming without the data stress. Sign up to Showmax and start streaming today. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omupuroguramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Wildflower nekuchibweho. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow 100 Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Cover. Munchomunta dakiika emwe atikana bajanti abatienti bali aho bas aruko kuyisha birikana batesa bareke bwasukana bagira misukana kwa kiri bakwatana nagaso bagira inkwatanisa